Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Shisngi Shwabagari India Brok away, can Rakhe Sni Karpang Jonginoika School. Ka All Meghalaya Primary School Teachers Association, Kabalong Kshatri Jonginoika School Primary, Hak South Lake Nailur Arja Apulai, Kalapelong na Kajing Yak Paiba, na Golfling, na Kajing Tumu Bantur Shaskatret, Hanay na Markajing Punjari, Section 144 CRPC, Daki Boss Central District, Yakajing Yak Procession Lakadat no, Shakalinti Kabami, na Words Lake, Shakatan Pulo. Here, under the able leadership of Sir F.C. Shulai, we are gathered here not in celebration, but for meeting our demands. We are here for a cause. This yatra is for introducing our old pension scheme, getting of pending 25% arrears, issue of regular monthly salary, quality education, etc. As President of Upstar Municipal Unit, I urge each one of you to join us in this fight for our demands, for our rights, and for the future of education in our state. To close, let us remember the words of Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon we can use to change the world. As teachers, we wield that weapon every day, but we cannot do it effectively if our own lives are filled with uncertainty and hardship. Kani kacing lumlang ni cungi mata kasgi. Balai ngi lumlang mata kasgi hangne. Kamdai taman persya yo sarkar. Hanrei ban pensngau yaki hok ki cungi sya ke sarkar damar bangi snau ba ka hok cungi kala sya tu no. Baro si kata kilo hikai school government kiba join nada hadu kasi tarik jong panai April arca sipau kidang yo ye ke pension hanrai hadian kata kim yo shu ngang ade wei ni kino ikai kiba thamai kiba la sha thung arca sipau arca khatwei ngayang hangne haka kerteng jamaro gitu kino ikai kiba syakta ngakhot ngweru ya kino ikai baro kibompat tre bandon rekat bengi keseng bar kim pat smutu ya kai kicing dia ya kai ke demand ke cengi ngakhot ngawer ya pi ba wat kret no ya keseng chadien hanrei to shim ya kai kicing kerpat jong keseng bangin ya ki ngin pat ngau cha sarkar ngin da wadak sarkar na ka benta ko hok ke cengi hawi rei ban kene ko all pension scheme ka bangi ngi dawa menta ngangam dei expert ban batai si pangkata hanai tang kawai ngatip balai la khot eka ol namar kawan haswa trong ka new pension scheme ngitip kai ki chi pel ka new ba ka ol pension scheme hado warajar sipau benai ba sau shitarik kinong hikai ban kumjuru kinong tre sarkar kidang yo eka pension ke chongki kadau tenrai ba ka sarkar ka ong ba ki pensange ano ya kene ka all pension scheme namar ba ke kitien ba yo ke ekonomi trong ka sarkar kan khlap hanrai hadu menta ka sarkar chungi kedang siu ya ki pension chekinong stray sarkar baro bat ngampat yu ba ka sarkar chungi kala khlap ngai scam ba ladak sarkar ka pentri kam ya kene ka scheme ngai scam lang ba ki ching start lalu kicing perekam cungi ikilat kelenti banyo ban penbit ban penbiang ya ekonomi trong kari bari ekonomi trong kastir ngangai scam ka ekonomi trong kastir kan yaisa kum baca long bat ngangai scam kinong trai sarkar kibane hok banyo pension ban ki nongai kai government LP school kibane banyo pension kinang yai tri sitom ban ya benram lang ban penkiu ya kayo kakot hagane kari kicungi hakene ka sengi ngi kino ikai upsta bat ka All India Primary Teachers Federation ngi kerpa ya ka sarkar India bat kumcur ya ka sarkar Meghalaya bahkan perkhat piang bahkan petrikam ya ka all pension scheme na ka beta ka bit ka biang jongi kino ikai primary school teachers bat kumcur nga khan ngawer ya kiwi ki department sarkar kiba syakta lang kumki ban ailem ka ketiga diang copi
Hoi ladon ki balawan pasiau mantan Yesar FC Shulai baki don rekat bangi ki ai ki jing kersian jengi kublai sibut kublai trai geran unkur ku kodok yupi kadau tenrai ke bangaong yupi baka surkar ke pensange no ikut pension scheme baka tiang yo ke ekonomi ke kelab ka pension ke family pension na ke bentah Chongi kinong tres, chongi kinong ikai sorkar, but kinong tres sorkar, ngau ipi. Kamdei, ngi kito kinong ikai kibala temen, dari kito kinong tres sorkar kibala temen. Kimdei ka badan, dari kamdei ka cingtut, dari kamdei ka cingwit. Hak imlang kasalang, hendrai ngau ipi. They deserve. Kidon ka hok, kidai hok banyo, ban im a decent life. Hadian bagi Song Thai super kat tu hadian bagi Song Thai ubri unong useless unong trai sorkar unong ikai primary school unong useless nangai scam ba ka sorkar ka puar ba ka pendu no ikani ngong ka wei ka dei ka khanben ye kitemen ka nyu ben ye kitemen kibriu ki ladam dre postem kim non hok sho ban yo ai bikin yap suki pasuki Dek kadai kasih hagani khidmat ko mata ngakhot ngawer ya baro kibari hok baliyo peniang ya ko all pension scheme baliyo snot tirangkat bat ko all be kala primary school teachers kabaya khi menta bandawa ban yo piang ya kare ko hok kecungi we demand we go number 3 we demand regular the post. We demand. And now we go with the fifth one. We demand. Bằng riêng mi áo đi cùng nó ban đi cái hạt tình chung ê bắt chung gió xa đi đào hoa ban siêu nó kỳ ê ra ba băng xa đi si arji tình tiêu arusha man trong ni karem pension scheme kembang hati pormuswa mengkesyalakan kayang bandawa nong hikai primary ngin ya long shitali jingchop ngin nang yoi ngidawa ya kaha kuki nong hikai ki habre bakin syai pernah Idawaya kahau mungkin orang ikai kalau wegi habrin bakin syai pernah kicing egi bagus nom ikai kima labun tuli Islam bangit ratya cingsang dalam tiba mensil jom ikai Babu nong ikai kima labun tuli kisam bangit ramya cingsang dalam tiba mensil trong ikaram ikai hadeng cunge bacun sosa Itawa ban siuno di erel banangsa isi arji kentiu arusha
Arusha bằng kinh kiều ca tu lúc cũng bao long làm kiều ấy tình cảm ya chu sa đang đi bãi mình xiêm trong ta Dawa pansiu no ki era ba bangsa DCRG kentiu Arusha Panggil hok bandawa Raka hok bani day banyo Umray om dan basang Umray om dan basang Isa haching lenggo Rang habun kiyang Kaya kadan kambiang Maresap Angki cincau umat Kino hikai kimat Ya cincau dalam tiba Men siang trong hikaran Katulog ng hikay Manukay kamtikna Ijeng jenjar hayin ima Matpanong sini ay Ikna bang hikay Hapeng chung epak chung sosa Kalau ay kihapne Bakin syay pandan Ijeng ekipaku Dong hikay kima Labun tinggi kisah